was as one first lady in the Dutch Rawlings. Ya wadane at the Axon Shimuno, Etra said none of who ever do people cry. Our rich hospital are not ready for a doctor for any idea. A do when is my one hour motion is sent a no meet me. I didn't quite idea. So, answer Busia, send out your mammy when the others are 18 cannas. Sabri, Crata, if you are Bemu Abaya or Felix of Suquache, then Sa a chassis or the Yakon and more mine gun and a Busiano. So, what a tree and my any Busia I can read. And Yasaka prophetess Emilia Ewa and Chewa, a baby Dimcomo, Smababy as an H, no, and an aided humanity. I bet Medina Cosono, but don't comment the fast by better bread. Now I can kind at the amount. Too much GH meso. So when we are subscribers, so Jamma said 1 year, I saw the bell on the account. So I no upload it to the pro number on Kai. I'm almost saying and 7 million. Is the same come home. And what do for Cabana for you? What do for more Baba? Yeah, Mammy be able to call you. Yeah, then I'm yes. And then the mind Ghana Yanti Asempa. What do for what say Asemno? What Jenny say? Madame Jenny Norma. It's here for me to actually Vivia, your friend Prophetess Emilia. Blessing or say. Madame Norma. So, my dick, I say, we wear normal. As a Ghana, we will know Yana say, Moyan who. And Mimi T said, yeah, mammy, this year I told in Sabun Commissioner. I never want. And I near Tosso Crown, so crown. Unse, oh, look young. Unse, when you but I be a Huna. Once we're going to send I want we're going to say, we will cram say, yes, see, by 76 and I know ma. This is a free one, and yet Bonnie be asked. Odifo, young Cabian, she no mind Ghana. Plane crash could see a member what tree back or crown survivor, and not in Koda. Now, you say school for 8 to quine. Kay copy me back or crown can AG 16 now woman ewu. You will hardly say that the dada kid team walk and check that the lumber team walk can't tank out what best go. I say a fee and near mammy to the ababeto so a fee a wua a sea organ in your wua a ye wook it a ye wua what's here now bopus out here now your macho a few way dear necklace. One say, Madame was one say, your back maybe my back can be. Look why I make Miss Carney December and I'm saying we are. General in February, I said, I fear you could and I fear you woman. A title for everyone who won't ever cost it. I say, yeah, the attack upgrade. I feel be a woman to me a yejuma. Okay. I feel be an anima and this year in Sweato. Tamuna in Sweato Satan and Tony Satan. Was a Drew July 1, during July 5th years in Soneto, I said, but it be rare August, September, when in Sweden started as a 15. Also, be beer update, and soon Yama as a son. Be beer done, and said, they be out good when each other for over Philly. Okay. And then I say, Rebecca, somewhere, yeah, now Thompson, as I get said, dear, a tree, as a my dear for no bois. A different Mocasado or Monia, there be a gun and your better said, be ABC and Sana. Like I say, hey, what a kind once I hear you soon your bank. Okay, so I'm your man as a little as a pump and I so. Yeah, because Yakoya almost say, almost say, none touch news a day. I almost saying, I said, yeah. Nkobesi the kwa na abesi Ghana ya ye nkobesi ese ye kwa na asa besi yechi abibia nse difo no ebe ka asem a de bia me ka se ba bia nipa ni firi no na nhwe ho. Okay, asem na wo kan se ye ntrompa ye ntu ho anamo se ye ne kronso a ye ne kronso a ye ntu ho anamo e ma ye ntina sen ka se wo boa. Okay. Edipa entafo egbomu badako but omoda yeson enye dako what in American entafo ye wo omodako but omoda yeson no different ene menimi kun na ada maso daye no so mi kun onu so baso bi debi emum so so daye so onitirim it is what we see born in the realm of the spirit no sunsun na wo kan sunsun asema hinta e ma yen challenge no e ma yen yenye ye ho akiniye wonu na wo hu ene wo ka
So your man yen say, one man yen say, but on say a bibia say, ye beka, na yes, said ye, na ye a grow, omoboa, but over one said, gang, na a see. Young sure, your mammy, yes, and nay, Nana couldn't do, Ajima, Rawlings, what flume going. The woman says 76 and a normal, but and yea normal, so sad, and we saw no one who young. No one just saw Eden. They say, you probably say no, or the same young tree. Because in the yarn probabia, won't gingy, and so maybe at me. I say, Nukunu, Wuyano, or Solini Piasso. The castle of Yasso, I said, Nukunu Wuyano, Numuya, but the way she look no. One susa. Odifo ba na ma mi misa se odi ne kunu asema ba mi na mi bisa se aso ne kunu no ewuo no ne ma mi de ya be wo connection bi ana ne ntem bisa ne sa ne se abra ye former president Jerry Rawlings na me fa de clearance wo te ase no ne ma mi film na asema na Ghana fo ka ne se ma mi a wa film die enche Jerry nso be film because ono ne ba ke ne ba no oboa ne ba no sunsun fo mo na fo mi na ntem ne ma mi agya ne hokoi die enche wono so kubeko ampa maame no ko ye anche be ne hu se Jerry nso adane e de ato sa bre Jerry film no be akakakra na era 5 years mu a ye former president e di film e na ne ri nso anope wono so adane de ato ne kunu ni wo ni maame di e wo twaka bi ada. Yes, of course. Ne ni wo twaka. Yes. Odifo twaka be ya. Apam da onini ntamo. Apam. Ye ka apam otumi Edda or Nini Kun enten. Okay. Nayana ya ka apam na ewo mu times bebre. And you say if ye to me apam and na ya apam. Ya ni padweko ye nkomodi etim be ye apam bi ebeda ye yeso na edi nyamatimi eli. Oba ne be ma enhia mu bi wo wa am nsem kan bi maka etim be ye apam na eda mu mienu enten. Also obiti be ka se me dowu me de medo wu kura menu nya be wabum ana wu kura se de kura nya so na be di ka akwa okwa aka ni sansem na mo be kana abaye apam na be da ne nipa no entem Odifo eno enye wo don keka me so for brazil we no e ba na sa wu no o me difo me so for be de kai wo se wu no kunu da mpaso na mudi agro na mo ni age na kunu aka se bi e fa ni serious e ba na sa na sansem ya na e yaware wu keka ena be ma na kenze no e fa ni serious sa enti we na bia wo hye oba no ho ye ne fe sa bra nya odo euphoria no na aba no wo keka bi se wo wachi wo be bia no me no wa na ko wachi be me bia no me no wa na ko isi de na we ne kwa yapam ayapam kese eda oneni kun ntem wenya empaso agudi okay so I say you and me or to one am so meto ana oni na eden aye ensenka edin komo eti na ya maame na kasa na bia ni kunu ye oni se kan aye den oni so obewu but aye ahintasem na ye ni tirimu asem obi enu before say you know that you have the power. So we need to me until me who obi ahintasem nkana. So we need to me until me who obi ahintasem nkana. Okay. Before say we be obi ahintasem obekana. Then you think that it need the power. It's na ye ensem kanu komodie bi a course wo onini kun no entem. Ayapam ana eda omunti be ma no wuye no wonim say ken ono so be dey odewu be ma no owu dabe Odifo na ka me bebisa se ye hwe nye wo ken na atwuma adwa akosofo se ne kunu no former president Jerry Rawlings efimu 2nd November 2020 na ye maame efimu 23rd October 2025 that is say 5 years aka kra bi be 10 days bi na ye nya 5 years a papa ne di film na ofimu ya woda na ere nso afimu ya woda it is a mekasa apama who can challenge me untimi nyimi untimi obia no obetimi me ade achi ayapam is it because of the year 5 years na wo year 5 and I say ekohia day no the same day say ya woda no eno na ma na ya pam na na anya no omo mienu na hia omo nim no omo aka eno ne yesunsum ahintasem Jam diga say so be hu obi ahintasem kana it need the power Yes, Obia should go, but I won't kwa no more yet. Is she but there is a connection between
The both two of them, them. okay. It's a upon na ye can, a bin no. Every set you, by manu Thursday, November, never. And now Obama so a Thursday, October, never. So, what by manu November 2nd, November, yeah. And now Obama so 23rd October. 23rd October. It is a year and upon a yes and month in point new month. I cover 10 days. 10 days. Now I say you do November. Yes. Connection be a war or any kunu and tem. It's not your mamma, and as a new kunu woo your nana, not new. Okay. But it take difficult for you to find it out. Because we won't nip pursue any nipper Jana. We won't say, you're okay. Oh, you're okay, but not on your okay, sir. That's a soon yes, soon not on your okay, but in physical, you know, or best or you're active. But in the realm of the spirit, no, she was not okay with it. Until I cast a soon smoking tassim because soon was a near a saint and one near day. Before I say we just say you have the power. So we need to me to me. It's not a pama a bed or no. And today I say a pama can a power I know what then. So when they will be creating come okay. Now a sembia obekano. No winning, no waka. Na akoye apam na abeda wo so ene odi for one more eka se maami ewuei ene NDC for power omuwini baye no ewo twaka bi no ubeje ne sen because e bi kire se abaye ba beto aba no enyema bebre na na ekọ sunsum fam wo hwe utterances bi a efi political parties ni bi enumu baye ne ensem a wo mo ekekaaye ene abra plane crash ikosi party mu baako enipa enum na ehwere wo nkwa ewo Ghana sofo bi ba bonte be ka se ye besa nya yie biem ewo NPP NDC amonyekon sorry NDC for san ba be ye ayikase pa ya sofo bi na ba bonte be ka sansem no enti ebi contribute a way to NDC for win wa mi bisa se ye maami we wo ka so ne kunu wa pam de but say aside apam no ne kunu wo no ene NDC for akonya na obenya di ye no ene no so wo twaka bi ana ene ni twaka bi a. Oh, okay. So they friend this for we are some friend we be ba betesim kun. We are make us be kura bi ma sha se kura ya huri ya domo su ko. Oh, ne di for bi sha se kura kan. Ya anyesa. Until I say before say we be hu obi ahintasem no it need the power. Say we need to me a. Say we need to me a be ye din say we be nya sa obi ahintasem no. Because say ana medika ka we ya ato ya maami ene ya wode ya we ya ato ya wode ewo enso asofofo ewo no obi ya ba beka two me see we ya hura sim say gan ya beka say oh eye say ana fa ha asem no ni secret ene ne wo mu nyina no ana prophetess Emilia maka no eye apama da onye ne dofo nukunu ya nkase ya papa ya de nyina jeje Rawlings wanye ne ye no ensam ka bi akoso eye apama eda omoye den entem we wu Thursday we nso wu Thursday time odi for date ne kwa ma check ye 12 November mom enye 2nd November but day ni nyina de ko ye Thursday na and today 12 November and your former president no efimo enye 2nd November ye 12 enti we no enye NDC for amano ne asem na ade aku ya maame it is hard na tumi bi na eye apamada woni ni kuntem enti asopra na wuwe no na be na ni furi mo no na ke onim se enche ono so be de ebeko hwe maame ntro asembi obotumi ka se wo kwa be fameko wo kwa enche fameko obotumi ka se mi ankasa metre na busun ni diwi okachire ni kunu no omumi ni se wuwu a machekura yes be fameko we se mi nsu na medikan akwa agyawa oba na ka chire be ma ne se wo na medikan akwa agyamia yes macha yes enkwala na mo frɛ nanim keka manim ne amanfo mu na yes pa be fameko be ma no se ka to oba ne se wo nsu na medikan akwa
me so ache kura no kosi yesi machima me 3 years me so be fa no ko omo kan te se Inkomodi mu di do aye te se entokwa kura na abesi wo ntam amanfo nimpo na no mo kika sansensem no wo se na wo so la wo so do me wo so no se asem do an no owu a se be fa no ko we se na wo ye papa ni firi mu no se se pepe no ma me no so ekọ eti wenye tumi aye politician for ensem wa mo tet dabi we dey ye oni ni kuntam asem aye apamada oni jeje entem eti nye politician for asem enti we asofo na aye asofo ya da je pa ye ni asisi what asofo be fa na work up eti ye ma me yewi work up ebesi wo Ghana for asofo enya asem beto biye ba be ka se me be kan obia se nyam to ma be ka se obi be but se menka se we so aja se we amanfo be wi asim se kunkurom na yaje asem nafa na be ka se oh me kan but for ho be bia eye woni ni kunu mienu ahinta sema na be ma ni wiye no na maame no na wasole ni dua so wa like na ni mu aye ha na maame ni what wo ko banya no na odibia na nam ho sa odibia na odi ni nanam okay fathers na odibia na odi ni nanam eti apam na de omuntam eno ana ne time aso eti na maame no na onnim se ni kunu awu a wafunu de kan ono so no enche obekọ ene wo ka apam yi ene a Ghana for trese aba ye ba beto aba ne nti bi mo ka ne se ewo yi ebia ye NDC fo akonwa ye omunya ye ne ho sensem bi na akofore maame ne se ye nya chairman general Esedun Ketia ma ne be ka se akra akra na ye de besesa tumi no enti ne ebeye bia ma ye nsaka tumi se ya akra mpo ne wo se ye de bo afore a ye de akra ne be bo afore ne ye de nya tumi no wo mo ba ye se wo na esisi we disi na ye wu a esoso enu ntina ma ebi mo kasa ne maame we ene ensemo Esedun Ketia kan ye keka de sisi ani a enam hu baabi bada wano ase badika aka maame no wo no wo na nye Esedun Ketia ensem no kan no okay fathers me pese me krema amanfo eya we ya maame ye be ka se Esedun Ketia asem no be kan na tumi e de be ane dabi maame no ye maame na wa free mu eye apam eye onye ni kun no enkomodi a ekọ ye oni ni kunu ni entemu asem na saade ne wo ho a ye normal ebi mu ye but but nipa adwen ye den enko so nti wenye Esedun Ketia asem nipa kra kra nipa kra ye de betesa na eno no wonse maame no ka ekuo no je se won komu bebre ti se first no enye ono ne side kora deb we di aye apam eda oni ne kuntentem ye beba behwe apam no se ne sitie ene se ne ye adwuma na mimisa we se wo kasa ye apam a eda wo no ne kununtem no enkwala wom omo omofra enti ene apam na eno anam so ma ene maame yikwe 5 years mu an ye dikwe abra papa ne film na maame dikwe enti ka me say 5 years Thursday bia no akwakoye day bia ebetimi aka ne ye dia akwakoye dabone bi wo sabusu anim enti ene ma no omo so betimi apam no ewo omo so ewo kwala no say bia 5 years after maame ye wi 5 years no bibi fufu betimi asense abusu anim wo kwala no ho ana na se sa na tie so dia de na wo se kwala na ye enkura no nye part of them anu de won say ayese wawale na onu kunu wo enkuta won emofra no omo bibia nka won okay ye apam no enkura ni nim ho hwe eye oba ne be ma ni mi ensen ka ekoso so aja say na ana ye wo apam bu won so a etiminya effect ewo wasefo nyina so okay se ekoba se enkura ni nya eso effect dia anya na ne nana no nyina kosi wiase awiye so or to say efie tumi eye kosi wiase awiye jise nyame hu mobo no yiwa firi saa tumi ne yede ensem na wone ukunu ahia odomu kwa so ana enkomodie na bia nyema bia me ye nyema bia me ye bia me hu na woka ana bia odo ye bedo ye ho a sisi a eno ne nye enkola no asem okay
Satam na apam no course mpo na omo mofra no. Oh, okay. Nti mofra no de omo ni wo hwe. Omo ni wo hwe. Ena bibia no so nye wo se ne ba bi wu a ye normal onu a na wu ana yare bi na ye de abo. Ba se omo apam no omo akono enkura ne benya so effect de. Omo nya effect bia. Tuwe maame na wafum no enye NDC fo na de. Eye onu ankasa na onim se wobewu because ne kunu wu ye na ewie na ofinu dua so. But the way osim no kunu nti no onya den. So ye nipa kese a ka ebi kwa nka ogo ntem. Oh, okay. Nti eye connection bi e wo oni ne kunu no ntem. Nti eno nti no onim se ke wobewu na onim. Okay. Odi for sabi wa ye hu se apam ewo ho na apam so edi dwuma apart from say bi aye me no bi enya no baba ye ana ye bonkomo na mafam wa cancel bi netimi abaye apam no fa ye fam se apart from no say na apam no esi ye dwuma na ne we no wa me hu se omoma ne ni sunsuaso bi awo dia ene apam ba ne betimi affect obi ene ne ma me da wano ase apam a ehu pa kese a edi ye nya ewo manga na ha pa eye efie abusuamu apam. Okay. Abusuamu tumi covenant. Na first na ye nananom omukọ pe tumi e becheche abusua no. Enam ntokwa. Enti se obo se abusua bi wo ho a tumi na omupe ede bedue fe ye boso tumi. Na mo de bedue fie bi wo ho a na abusua fie no otutu omututu fam. Na mo de ahye fam. Eti once o ka apam asem che na ye hard say obeji was o hu say na busu afie no kukuo bi si wo pia bi si wo bisi bi go to abi ana ada bi wo wa yemkum edu da bi ansa na wokom nti obi o we mi na no ohu bi but na mi we afi say yetum tutu fom ade ade e so mi akata so mi estimate obede no oya make obi timi ka say na busu afie go a omunni abusu afie da bi nka dem say wunni abusu afie obi e wa busu afie na emom no obubu no na wusi a eye spirit eno nche say mabubu edan no asi no a kire say tumi no ade ekọ eye spirit obu amaka say na omukro no muti ekura bi ase ana omutu free ho ana say abusu afie no omu afiri ho ana omu akwaje plot wo baby foforo ana omu asi abusu adan no ye den ewo ho eye spirit baby a wokọ bia no edi wachi. Okay. Eti baby a mu kodua se abusua ni nyina no muti na aba no 2 million so se no obi a wadan se na 2 million so in the spirit in the realm of the spirit 2 million so e wadan wo. Okay. So that's you abusua tum e connected with the blood anu ntina obi wo tu kwankwa abuche wakwawo ne ma wo ne ma no omo ma Ghana da. It is a walk up Pamsia, no any strange. Wabush ni be any more man. But near a woman swelling na move facing or money bending or maybe tembino, no musu effices are. I was somewhere a man, monko our like no fat and collar and bluffy. And to once over our car, what we are. Yanka called Tinawa Lenasi, there be a sickle, no found cranny day. Ebra to once a call busuabu a uwemwa obi a omienu miensa enan onikru aware eni abusuabu ho awale eni but emade mu be ne wobotra na anu anyi no wa ho ema no so fe obabu obehu pa no ho fe wo yo baba to timi kanfo no se bodi de nyame abodi eni beni esuna be mampo ense ne fe be makro be mko hu ne se owale apam bi wo wa etimi wale abusuan emu manko a okay iti apam no wa wale emu ma wale ho eye problem apam bi nso wo wa e wale ema ene mema ekobasa na ema ni fesi awale mu problem mema no so fesi awale mu problem mema no opa yo ba ne den still na ni nso da abontin kwa no didi nu kuratem no ye niema ense emfata ana apambu onso awale emu manko a se wale emu manko a emema no ekwa wale a bibi o meye bia na ye kama na je se apam ne chom se emema no ana enhwe ofase ema no odifo ebia me ma me kwa aware no be ma wo koshia no ebia na be ma na ehwe ni yi
bema no obono o manisika o tete no o hwedin ya se ne aware ni si ko no o tena ho a ebia no no kra ne nkwakra ko fini sa ene ojaye obawo meme yoba mesuma nyin ma baba ware ebia mesuma ba ware ye no meni me ku net me ku ne jam ho tu kwa kwa tena mo no ne o jam ho ko be 5 years ni wo maaye mesuma na sa se me wo jam ho 5 years ni wo ko wo maaye zanya ware no kra me jam me kwa ko pe fufura eno no ya pam no na e work ana e mema no differently no e situation different obi anti e di aware ne mo manya se bia e ya busua pam bi na di obi ma me na chi na ko di ne ba na chi na ware no ko e na anya yi your make sure spirit. Your spirit go I find make sure spirit. Make sure spirit and aye be yi mu tumi be yi ne kwasa wo mu tumi wo ma mo ya pamo no amkwaje tumi no se wonni ani a wontimi kwaje tumi o. Okay. Eti wo mo no kwaje wonna na wonni no but e wo ho so obeji edi so wonni no e wo ho apam ya either you like it or not. Eti ye eto wo sister no wo sister kwa wale ya pam na be na betina fi o ma me baby wa kwa wale ya pam na betina fi the next time ebe ye wo that time no na watena no bo we obusum ade na yakoso obusum ade na esi we aye say we wonikunu we wa wonikunu we nikunu jan we seja the next time ebe ye wo but we dey no Enti ma say you make sure spirit. Okay. Make sure spirit in the same omo kwaji tumi na omo kwaje ye no omo nyina so wo be ye powerful no mo do be ye no aka bo ma ba ko no mo do aka tumi na chi it is asem na ya ka chi tumi no wo mo be ye mo tumi no na ebedi mo adanse say asem na ya ka no ese seke eye adwuma eti wan se wo hia be ma foforo a obe so obe ye good obe ye bipiada so time no aso a wonya ne hwe agro na mudi but obe man be fa no welcome obe fa no say make sure spirit no tumi no na wa boy dey asema wakate be me wota ka kire no eye normal anyama akase kura wutimi ne ye but awalija ye bi ama but bo hun se anyama ensem bi kitu ebi ya eno so na be dey akwakofa entenye se bi a ema no esuban na wo mu ni nte so mo suban no mu ye ni yi ansa no matimi anya ware party na ho enye se suban efie tumi edi wachi a ye beka se woni suban but na nya wa okay ye beka se but wo be bowa ti ye waje bi wo wa e ba ye no wonte nwase ebia na usuban na nyetena se bowa bibia betu ni pa bia tena se na e bowa wo bisua no wo bowa abusua no a wo beti wa agasa no wase ubeti ubehu baby where you know problem no efiri a eba okay etu won say oban ni wo papa etu won say be ma odi na chikura no wan hwe uhu be ma na obubofu oba we pa wodina we ene ntini so ne be ma ni because enima basa dandan because tumi bi awalo the tumi wale wa wo ye dia wo ye ni kunu na obi a wawale nso yesa be wale debi nti obu a onam be ma kwenze ne pe because say okun okay obu obeda obeso daye na obi ne no eda obu okra na tumi bu o a ono obeda but o nso daye ordinary nsi nti o nso da ehu so no obi da okay bu abesa ade na obeso na na bi o classmate bi wunim da bi a sabi ko ne nam na oso no daye wadanfo bi ewa ho na oten blada bi unu ncheda ne but unu da kopa oti an no obenzo ko kwakwada na oso da na onene da efie otin obetin aso da na na obi eda ebla okra no unim no ni nyina ya pam ni bi na esia wo apam ye won ye wo tumi bi obo o ebefo okay ono hu no ano sunsum no otumi sese bibia emback wachi a wo hu na ano na enam so no tumi no tumi ne walo mboza na jo beda obeso da bia na be hu blada na oni tifie ana mantemo na oni da ono nko a eno no sa ne sa atams no ebu o wa na sa ni ana wo hu ne sa na o tumi na o hu no wa pel okay so that wa pel something in the realm of the spirit no na wa wale it was sunsun na ono da na wo se onyema so so da ye na so bi no da na nim se wo chena okope visa okope adwuma okope visa na oda na so da se obi no wada enkobi
O ko pevisa na wasanse ko sada no. Adwuma ana oba be wane. Okay. Ana obi promise so wo chena me hia no. Na beta obeso da ese obi no woda no. Menko. Ana se obeso da na wo hia o classmate bi, o old friend bi. Aye the same thing, but omodi omanim ni sie. Wo ma hu se obi no wabeda. Ana na ehu no. Okay, okwa enye yi ana. Enye yi. Aware akura okwa enye yi. Adwuma so akwa ye fa. Visa no so sanka. Unya client me ha hu nko. Odifo na na me be kan say bia me boaboa me ho me kwa akwara ka be na wotwe na ma ware data so na me so sa dan no me nya ware nko. Me si jai na kan hu sa ware na wokọ no. Wokọ asamba. No matter what no obekwa asamba. Bibia be sinso ebeye ensempu keke obekwa asamba. Anokra de ahwe fa wonche. Wanya akra me kra wunya. Obekwa asamba. Odifo me fie me see so no baby a ade bi ato me sister bi ato me maami bi ato me brother bi ato aso ebi abeto me bisa ya me hwehwe mu ehu se ade we ade a edi nya ewo abusuanim ena me call friend bisa me maami no kire me so ayampa abusua no kokoje tumi bi de bai na tumi ne kweda we mu no de ko hyeye ena ya ne omugusu nsa ne ade ena me boru aho na me bubu dai no ena me bubu bosom na wo ho ma de me ho afisa pam ne mana lemfo ya. You cannot confront what you don't know. So all confront to be just unim at the crown now yede. All confront yes. One to me and conquer bubu at the nanka say what do. Ya ne ya ho say to me nzam sa. Okay. Was I know crowd you. I know crowd ya. One say Bible kan yankopon ka to be say onko bubu ni papa apam no. One say ko bubu ya no ahomache na abusafo no gina le kwan. Eso se na obi aniwo ana ono no ko bubu sa apam no. Apam ye ka apam a eye japade anu odu asumbo ma abusua no. No amu a omo no asumbo na times omo wo tumi. Omo nwa so didi hu. Ana omo de omo tutu tumi no. No mo su di bone e de she tumi na bra. Omo kwaje ye no. Omo kwaje ye no. Omo kwaje se nka omo de babua abusua for entakwasem ne ade no. Enti ensen kan ehwo hyehye no. Sana community ni no ma me fam no no matter what won so ba be fam bi wo ba so ba be fam bi ni ato ma me nia no ni ato ma me o ma me nia bi we ka won say enye wa bi so to kwa kwata bo chiro kura na bu so ni bi anim wo mo so efie to me die woni mo okay efie apam anim ba bia until one say wo ma no susu a o pa so na say kura no susu a so for kura hye wo mo nkom say bompa ye efie tumi ne sa nyama na wunni because man omunya nu stage a ese eba na omo wo stage bia eba ebedu se o man omo adwumasem ebe adwumasem ebebam na tumi no ayi nti osimini ye ebedu se awale sem ebe osimini ye ebe wonu se efie tumi bo ho ye ntukwan okay nti ne nipa wunya banbo Entene ba na sa nipa no se wontimi nkobubu som ne nka se wage ne ho de afi apam nim de a ye de nkomo ni isimi mi sa se ede no bi betimi aye no de no ho de afi abusua apam ne bia apam bi ono ane obi di nkomo no de na no aka no sa ne ye ni nyoba de no de no ho de afi aye dalation okay entina sa samna we aye spiritual soap aye adwuma ewo sunsun anyema bebre so obi na how so obeda obeso daye na obi no eda so I just we seek asem adwuma na wokopa nyema enkoye we need direction we hia kwanchire se bibi aga ka papa enye chirede we hia kwanchire efie tu mid wachi obeye den this wo hwehwe ade na chiwode na wode aka no then you to me how this also share na chiwade na wode aka no you cannot confront what you don't know ni o confront no ba bi ofiri bae ade na betimi abu na hwe so when you make kind say so one who you can pray and pray and pray and pray obebo mpaye obeye fasting you chop dry fast na ma obi ni yam nyina akra na ekuro yabam and so still the problem no more na wo bom pen afẹ ko na problem no aye no ho aye de ese wo bua no hwe aye se obi wo spiritual knowledge okay
me ka se chomo a omoso da na obi ne omo eda onso obi a onso na so ne obi ne dent ya na tam so no omo do mo feel say omo ye okay onso na enema bi e wo kitia no na ne otinu so da ye hu so obi ne da na ya na eye unza trize so fu bi kura ka kire wa ogidi hwe ye fasting dry fasting and fasting bia obohu se adan na wo ba bebiriki no se adan no na tumi no e ba be no tumi ni ba bebiriki no okay adan na wo be you fasting se adan na tumi ni ba bebiriki dia ma ono e ba be wie ni pepepe na o mo wa mu se wo kra no wa ye de wa grade no okay wa man ti bi bia mu no wo e twase wo nya na chiwade na wo de aka no efie tumi efie bu wa ne tumi no eyeka ana dam so wo ye adwuma no na wo sika no etuaka because of say na ona nanam ewo adema bia na omo ye de matumi no but saa tam no omo afiri mu ko eti wo mi no ka se wonnim eho amamre okay say etase mugunta etase mo ye den etase mukumaboa ana mo ye den munnim eti na paliguo it is ohia ne nsa ese afiedu minyam nsa no ma obia so obia nto obia so okwaso wan ne kota wan it kwa be so na obefa obeto kwa obefa so obeto ne se obawa modwumam musika sem sika de draw ofu se wo pe no na wagege afu obia no da to ne nsa no enye wonye ne bone no da to ne nsa no okay se na yekum aboa odwan ana ne man na akokwa yekum aboa so ne man afibia wo pa won ka se mo nye oho won fa mo ho ba se ne time so se ohia no dwan a obawura busuan mu a odwan bia opa bia na wa fa de akọ okay it is a do bia eka na eda busuan so mo obi etuaka wo ye adwuma sika na ba pa so na hunu mi odi sika na ye betwe na nti nipa bia unhia banbo okay se banbo eda so a baifuo epushi no ohu bibi na banbo da so nso efie tumi so ohu okay this ohu a won say before no wo ye hu adwuma ye direction say na wo ye hu adwuma ansana etimi aye de akonete etimi pa bia wonam no matter what say ne wotie bia dan ma wani nya de na ho okay spiritual soup ya de bia me ka ho asem wo mu tobi no omo mu nim no omo no mu di ho adanse okay we wodi dwa odi akosoa fa dwale wa kasa na ubehu ana tu ensetia de bia be se me kirem ensetia nya nyepe ubet metia towe e de dwan but ese on sheda hu no ayisa sa to dwum na fa dwale on se ne di wachi no ne di wachi e different ne di obi achi no e different okay ubet me de aboa ba akope akum aboa eboa but aboa bu o ha ontimi fa aboa ba ko enkum je se aboa mi okay nti samai omo mu tobi omo mu yusu no edi hu adanse e ma wo mo ma me wo bi pe bi ahi no benya bi me number na gu screen asem o frɛ me a ana ba bi a nipa no wo bia nso no onsa be kan wo ye delivery yes ba bi a wo hye bia da o le se nso atukwa na ahya frɛ me onsa be oh diffo ba okay eti if you to me na kan anya agree e powerful na you on the types be yeah e di nya but ye nim okay nti e just obi aye ahweye na ye ma ye ni ye de eda diffo ba ye da sepa abusia ye ne prophetess Emilia in the din common message so be comment e comment section ho e de amame diffo bo numbers no ne go screen as no betimi afa na woni no e de enkomo e too much gh wa subscribe da dan da so nyame hwa wonya ye so afa konya we so na me subscribe button no so fa chama ya kai so de be woni be ka ho sa no upload ni to be woni first person ya won sabi dika ka bi all the social media handles so ko ha e too much gh wo subscribe like no wa share na for so nyame ya hwe me din e de dark gold ye be sen share